Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umudiplomate wa Kongo Kinshasa ukora mu Bubiligi n'abandi bantu babiri bafungiye muri Burayi mu Burayi mewe ko bafatiwe mu modoka ku mupaka itwaye ibiro birenga 250 by'ibiyobyabwenge cyakukanye nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'iki gihugu yabitangaje. Iyi modoka yafashwe yari ivuye mu Bubiligi yerekeza muri Turkiya iciye muri Burayi ifite nimero ziranga zo mu Bubiligi. Yarimo abagabo babiri b'imyaka 40-43 n'umugore w'imyaka 50 nk'uko bategetsi babitangaje. Ambasade ya Kongo mu Bubiligi cyangwa se Minisiteri y'Abanyamahanga ya Kongo ntacyo baravuga kuri ibyo bivuga ku mudiplomate w'iki gihugu ufungiye muri Burayi. Ifatwa ry'abo bantu n'ibyo biyobyabwenge ryatangarijwe abanyamakuru ku mupaka. Ahari kandi abaminisitiri babiri b'Leta Burayi, abakuru ba polisi n'abashinzwe binjira n'abasohoka. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Burayi yavuze ko ariyo kokayine nyinshi cyane ifatiwe icyarimwe ku mipaka y'iki gihugu. Abategetsi bavuze ko iyo modoka mu bwoko bwa Range Rover ifite nimero ziranga z'abadiplomate bakorera mu Bubiligi yari itwaye n'umugabo w'imyaka 30 wo muri Burayi, yari mu diplomate wo muri Kongo w'imyaka 40 n'umubiligikazi w'imyaka 50 ukomoka muri Kongo Kinshasa. Yafashwe kuwa gatanu ku mupaka wa Kapitani Anderevo muri Burayi irimo kwerekeza muri Turkiya. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu wa Burayi yavuze ko imbwa yatojwe kwinukiriza no gutabura ibiyobyabwenge yitwara yerekejwe ku mavarisi yari inyuma y'umushoferi maze kerekana amakenga. Aya mavarisi yajyanwe gucishwa mu kindi cyuma gipima maze nyuma yo kuyafungura basanga arimo amapaki 29 arimo ifu yera y'ikiyobyabwenge cya kokayine. Kokayine irimo yari ipakiye mu mavarisi 5 nk'uko bategetsi muri Burayi babivuze. Abari mu modoka bahise bafungwa mu gihe kiri gukorwa iperereza. Abo bafunzwe by'agateganyo bashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20 n'ihazabo mu gihe bahamwa n'ibyaha baregwa bijyanye no gutwara ibiyobyabwenge nk'uko ikigo cy'itangazamakuru cya Burayi kibitangaza. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Burayi yavuze ko hashingiwe ku isesengura ryakozwe n'urukiko iyi kokayine yafashwe ifite agaciro ka miliyoni zirenga 22 z'amadolari akoreshwa muri Amerika. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitwa abasesenguzi ba politiki ya Uganda bavuze ko abaturage bagaragaje kurambirwa imburamukoro z'abayobozi mu ishyaka NRM zimaze imyaka n'imyaniko mu nteko ishinga amategeko ntacyo zikora, bahitamo gutora amasura mashya ngo wenda bazarebe ko bazahozwa amarira. Hari abantu 11 bari basanzwe ari ba minisitiri n'abadepite mu nteko ishinga amategeko batagaragaye mu batsinze amatora mu ishyaka NRM. Ibi ngo abaturage batanze ubutumwa ko kumara imyaka 25 mu nteko ishinga amategeko utora amategeko ashyigikira ibyo leta ishaka kutumva abaturage babihaze bakeneye abantu bahagararira bya nyabyo koko. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko abaturage bo mu ishyaka riri ku butegetsi ngo nubwo batoye amasura mashya nabo nta gishya babitezeho, ariko byibura barambyemo bakarika kugumya gushyushya intebe. Abaturage ba Uganda ngo nta cyizere bagifitiye inteko ishinga amategeko kuko babonye bagenzi babo babura ubutabera, bakaba babona ko nabo nta gitangaza babitezeho. Bamwe basanzwe ari abategetsi muri Uganda bavuze ko gutsindwa kw'abahoze ari ba minisitiri n'abadepite kandi bagatsindwa n'abantu batazwi byerekana ko abanyarwanda bataye icyizere ku miyoborere y'iki gihugu no kuba bayoboye ntacyo babagejejeho. Abo baturage bavuze ko ari amategeko nk'agenga igihingwa cyakabaye yavugishije benshi yatowe bikarakaza abaturage bituma bayatoye bose baterwa icyizere. Abantu bigisha politiki muri kaminuza za Uganda bavuze ko nk'itegeko rireba igisirikare cya Uganda riherutse gutorwa ryateje icyizere bari basanzwe mu nteko ishinga amategeko. Abaturage bakabona ko ari ubugambanyi, akaba ariyo mpamvu bahisemo kubikiza nabo. Hari abandi basanga ariko kudakorera neza abaturage kubibuza no gutsindwa amatora byabo ari ukabya. Kuko nka Depite Thomas Tayebwe usanzwe ari Vice President w'inteko ishinga amategeko na Robina Nabanju usanzwe ari Minisitiri w'Intebe ngo bagize uruhare rukomeye mu gutoresha ayo mategeko nyamara ngo babonye amajwi ahagije. Nasimbukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Baziko ishuri rya Tambachi Boys High School mu ntara y'Elgeyo Marakwet ryafunzwe by'agateganyo nyuma y'uko abanyeshuri babo baramukiye mu myigaragambyo. Ibinyamakuru muri Kenya byavuze ko abanyeshuri bazindutse mu masaha ya saa 9 z'urukerera bakagana mu mujyi wa Iten mu myigaragambyo. Abanyeshuri ngo bagiye kwigaragambya banga gukora ikizamini cyari giteganijwe. Amakuru avuga ko Kenya yugarijwe n'imyigaragambyo y'abanyeshuri mu bigo by'amashuri hagakiye ku kibazo cya discipline. Abategetsi b'uburezi bimwe ntara bavuze ko abanyeshuri bagiye mu myigaragambyo bakonona ibikoresho by'ishuri bagamije kwanga gukora ikizamini. Abanyeshuri na bamwe mu barezi barashinja ubuyobozi bw'ishuri gusubiza inyuma uburezi kubera imiyoborere mibi. Ku cyumweru ishuri ryitwa Kaprong Girls High School mu ntara ya Bomet naryo ryafunze by'agateganyo yuko abakobwa bigaragambije bamagana imyitwarire idahwitse y'umwe mu barimu w'umugabo. Abanyeshuri bigaragambije basaba ko hagira igikorwa kuri iyi myitwarire mibi y'uyu mugabo uhigisha bagaragaza ko n'ibitabo ibyo batazagaruka. Ntiyatangajwe imyitwarire y'uwo mugabo ibangamiye abana b'abakobwa yatumye bigaragambye ishuri rigafunga imiryango. Ku rundi ruhande ariko kandi abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye basohotse mu ishuri bakora imyigaragambyo umuhoro bagaragaza ko amafunguro agenewe kw'iri shuri ari make. Bashinja ubuyobozi bw'ikigo gucunga nabi umutungo wacyo. N'abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya Jeramix Secondary School mu gace ka Asia bavuze ko baheruka kujya ku itariki ya 17 Nyakanga bagaburirwa ubugari n'isosi. Kuwa gatanu habwa amazi ashyushye atagira isukari nyamara bari bamenyereye igikoma. Umwe muri bati twaritegereje ahantu hose nta biribwa biri muri iki kigo, ububiko burimo ubusa, dushobora gukomeza kubaho gutya kuki nta mafunguro hari kandi twarishyuye mu cyumweru gishize. Abanyeshuri basabaga ko umuyobozi wabo yirukanwa kuko ngo yababeshye igihe kirekire.
Minisiteri y'Uburezi muri Kenya yahise yohereza abanyeshuri iwabo mu gihe hagishakishwa umuti w'icyo kibazo. Ikinyamakuru The Kenyan kivuze ko ikibazo kivutse nyuma y'uko hashize iminsi mike leta ya Kenya itanze miliyari 22 z'amashiringi agenewe gufasha ibigo by'amashuri mu bikorwa bitandukanye uzwi nka capitation grant. Hagati aho hoze yoboye ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya yamaganye umugambi wa leta wo gushinja iterabwoba abantu bose bafashwe mu myigaragambyo iminsi mike ishize. Yavuze ko ari igitego mu isura nshya no gushaka gucecekesha abantu bose badashimagiza ubutegetsi. Hagati aho umuyobozi w'urwego rwa polisi rushinzwe ubugenzacyaha muri Kenya Amin Mohamed yemeje ko imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Boniface Mwangi yatawe muri yombi. Ku cyumweru DCI mu itangazo yashyize ahagaragara yavuze ko ifatwa rye rifitanye isano n'ibirego byo korohereza ibikorwa by'iterabwoba mu myigaragambyo yabaye tariki ya 25 Kamena kuri bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Pangani akaba azashyikirizwa urukiko ku wa mbere. DCI iti muri iki gihe Mwangi afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Pangani kubera ibyaha bijyanye no korohereza ibikorwa by'iterabwoba no gutunga amasasu mu buryo butemewe n'amategeko. Abashinzwe iperereza bateye muri yombi imirimbanyi bayisanze mu rugo rwayo ruri Rukenya mu ntara ya Machakos. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire mu Burundi abanyamakuru bakoze muri no barandika banatwa abaturage mu ntara ya Bujumbura mu Burundi ngo bahanganye na leta mu bukangurambaga bwo gutera amashyamba hagamijwe kurwanya imihindagurikire y'ibihe. Ibinyamakuru byavuze ko leta ikangurira abantu gutera amashyamba menshi nyamara abaturage bari inyuma barandura yasanzwe ateye bashaka guhinga ibirayi. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko abaturage muri komini Rwibaga badakozwe ibyo gutera amashyamba kubera ubwiyongere bwabo kandi bakeneye kurya ngo ari kwihingira ibirayi kuko ngo bisanzwe bihera, ndetse ubwo leta isaba gutera amashyamba bahari barayarandura ngo ubone uko bahinga ibirayi. Bamwe mu baturage bavuga ko ibirayi ari igihingwa basanzwe bahinga muri komine kandi kihera, bagasanga nta wundi bugome bafite kuba barandura amashyamba ngo ubone ubutaka kuko nabo nta kundi babona babigenza. Icyo kinyamakuru cyavuze ko hari ingaruka zamaze kugera muri ako gasozi kuko hasigaye hibasirwa n'isuri ndetse n'inkangu kandi ngo tugeze tw'amazi twabaga mu gishanga hepfo twarakamye kubera gutema amashyamba. Mu mahanga babwira ko abanyamerika benshi badashyigikiye uburyo Perezida Amerika Donald Trump n'ubutegetsi bwe ari gukoresha mu kwirukana abimukira badafite ibyangombwa muri Amerika kuko basanga ari ugukabya cyane mu byemezo agenda afata kuri iyi ngingo. Ikusanyabitekerezo ryakozwe na CNN ryashyizwe hanze ku itariki 20 Nyakanga rigaragaza ko abanyamerika 55% bavuze ko Perezida Trump yakabije mu kwirukana abimukira bo muri Amerika mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ababibona gutyo kandi biyongerewe 10% kuva muri Gashyantare umwaka ubwo gahunda nyinshi za Perezida Trump kwimukira zari zitaratangira gushyirwa mu bikorwa kuko amaze ukwezi kumwe gusa ku butegetsi. Muri abo ngabo badashyigikiye uburyo Perezida Trump ari kwirukana abimukira abo mu ishyaka ry'abademokrate babajwe batayishyigikiye ni 90%, mu gihe abo mu ishyaka ry'abarepublikani Trump akomokamo ari 15% byababajijwe. Iri kusanyabitekerezo ryagaragaje kandi ko abanyamerika 57% bamaganye itekerezo cyo kubaka amagereza mashya ashobora kwakira abimukira bagera ku 100 ndetse abandi 53% byababajijwe ntibashyigikiye icyemezo cya Perezida Trump aherutse gushyiraho umukono cyo kongera ingengo y'imari urwego rushinzwe kwinjira n'abasohoka n'imipaka. Iri kusanyabitekerezo ryanerekanye ko abanyamerika hafi 3/10 badashyigikiye gahunda yo kuraho ubwenegihugu ku mwana w'umunyamahanga wavukiye muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande ariko abaturage ba Amerika 46% byababajijwe bavuga ko gahunda za Trump kujyanye n'abinjira n'abasohoka zatumye igihugu kirushaho gutekana. Abandi 42% bakavuga ko Leta ya Amerika iri gukurikiza amategeko mu kwirukana abantu bari mu buryo butemewe. Ni mu gihe kandi abanyamerika bangana na 40% bemera ko Perezida Trump akora neza birebana n'abinjira n'abasohoka muri rusange no ku ngingo ijyanye no kubirukana muri Amerika by'umwihariko. Hanyuma kandi Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza yatangaje ko ibitero bya Israel byahitanye abantu 73 biganjemo bari bagiye gufata imfashanyo z'ibiribwa. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko ingabo za Israel zarashe ku bantu bari bategereje amakamyo Loni yari atwaye imfashanyo agomba kugera mu majyaruguru ya Gaza. Imibare igaragaza ko abantu 67 biciwe mu majyaruguru ya Gaza mu gihe 6 biciwe muri Khan Yunis. Loni yatangaje ko amakamyo yayo 25 yari atwaye imfashanyo yamaze gusuzumwa ku mupaka basanga bategerejwe n'abantu benshi bashonje. Ku rundi ruhande ingabo za Israel zavuze ko zarashize zigamije kuburira abantu no kwirukana umwanzi. Ingabo za Israel zivuga ko imijyi ya Beit Lahiya, Jabalia ndetse na Beit Hanun iri mu bice birimo intambara, bityo abayirimo bakwiye kwitonda bakirinda kugendagenda muri ako gace. Bimaze iminsi bivuga ko muri Gaza hari inzara nyinshi. Nsoza mabwira ko mu byumweru birishize abasirikare 5 ba Israel bari mu ntambara n'umutwe w'amazi muri Gaza abiyahuye biganjemo abakiri bato ndetse n'inkeragutabara zari zarasezerewe ku rugamba nyuma zikaza kugarurwa gutanga ubufasha. Imibare y'abasirikare ba Israel biyahura yatangiye kuzamuka cyane nyuma y'uko umutwe w'amazi uteye iki gihugu ku itariki 7 Ukwakira kwa 2023 leta igahita ifata umwanzuro wo kwisubiza. Kuva icyo gihe muri uwo mwaka abasirikare b'indwa Israel bariyahuye. Umwaka ushize yiyahura 21. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka hamaze kwiyahura abasirikare bagera kuri 20. Ku itariki ya 20 Nyakanga ubuyobozi bw'ingabo za Israel bwatangaje ko umusirikare Dan Philipson
wari ukiri ku masomo y'igisirikare yirashe ku itariki ya 15 Nyakanga, ariko apfa kuri uwo munsi w'itariki ya 20 yishwe n'ibikomere. Yari abaye wa kane muri iki gihe cy'ibyumweru 2 gusa bishize. Ubuyobozi bw'igisirikare muri Israel bugaragaza ko imibare myinshi y'abiyahura usanga ari inkeragutabara zagaruwe ku rugamba, ndetse bakagaragaza ko impamvu nyamukuru itera ibyo bikorwa ari ihungabana ry'ibyo bahura nabyo ku rugamba, atari ikibazo cyo mu muryango cyangwa se ku giti cyabo. Igisirikare cya Israel cyagaragaje kandi ko ibihumbi n'ibihumbi by'inkeragutabara zimaze kuva ku rugamba kubera ibyo bibazo by'ihungabana bafite. Hanyuma Ellen DeGeneres, umunyamerika w'icyamamare, mu biganiro kuri televiziyo yagaragaye bwa mbere mu ruhame kuva yimukiye mu Bwongereza, avuga ko yafashe icyo cyemezo nyuma y'umunsi umwe Donald Trump yongeye gutorerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munyarwenya wakira ibiganiro kuri televiziyo yabwiye abantu ahitwa Gloucestershire ko ubuzima mu Bwongereza ari bwiza kurutaho. Ellen yavuze ko we n'umugore we Patricia Dorothy barimo gutekereza ku gushyingirwa nanone mu Bwongereza, nyuma y'uko muri Amerika hari ibikorwa byo kuvanaho uburenganzira bw'abashaka n'abahuje igitsina, kandi ko Amerika ari ahantu hateye ubwoba ku kuba ahuriwe. Yavuze kandi ku birego byo gukoresha abantu nabi byatumye ikiganiro cye cyari kimaze igihe kirekire gihagarara mu myaka 3 ishize. Yemera ko ubwo ashobora kuba akaze cyane, ariko hakana amakuru yo gushuka abantu kureba inkuru zitarimo ibyo ababwiye ku ikubitiro cyangwa se clickbait.